karto inrin tuk zibe tuk chwanon vek ule luka bung som pakhat chang kwa danga chang som pathum chu ti chuan ka ti a cheu dir ro u ti chuan an pe ang cheu zong ro u ti chuan in mu ang kik ro u ti chuan an hon sakang cheu tu po adil apyang chuan an muthina tu po azong chuan an muthina tu po akik chu an hon sak do na ni chu ti chuan nang ni mi swal ma in fa ti thil thapek na chang in shat chuan in pa wa na mi chuan adil tu ti chu tharau thiang lim awa pidon em ati a amen kan lal i swan rong tai chung chang azir tir ti ne na azir tir dan ani a ke ni ton lai ring tu te po min zir tir ani kan pathian ne na hian kan di la kan ki ka kan zon chuan kan mu nge nge do na min pe nge nge do na ni ni ma sela nge apek don se u ati hi mun takin kan nge to thin tur ani sum ne pai nom na le rong pui na lam ani lawa tharau thiang lim zok ani pek min tiam ni lalpan athu kan tan athar zelin mal min som sak theu ro se ni pan noa lalpan mal som cheu ro se amen 周六早上好，祝你今天过得快乐。路加福音第11章第9排到第13排。我告诉你们，祈求就会给你们，寻找就会寻见，敲门就会给你们开门。因为凡祈求的就得到，寻找的就寻见，敲门的就给他开门。你们从前做父亲的，如何孩子有病，你会给他石头吗？有鱼你会给他蛇吗？有鸡蛋你会给他狮子吗？你们虽然邪恶，生前知道把好东西给儿女，天父岂不更要赐生灵给那些求他的人吗？阿们。这时主耶稣教导门徒的祷告，他今天教导我们信徒，如果我们祈求敲门，我们的神，我们就会找到他，并将他赐给我们。但是我们必须仔细考虑，他会赐给我们什么？他应许我们生灵，而不是金钱和荣耀。愿主赐福我们大家，祝你有美好的一天，愿主保佑你，阿们。